Da predstavimo u našu frezu, ovo je RTF 250. Znači, zašto 250? Radna širina je 250 mm. Kao što vidite, ima dva reda ralica. Napred su 4, pozadi su 3. 8 tanjira. Oni mogu da se naređuju kako god, ali obično je 4 na ovu stranu, 4 na ovu stranu, mada je potpuno sve jedno. Šta je važno prilikom podržavanja, da kažemo? S vremena na vreme treba malo naoštriti ove ralice. Ralice su rađene od prokroma, ali on je jako normalno žilav, otporan, naređujući večit, ali treba s vremena na vreme malo ga naoštriti. Znači okrenete ovako jednostavno, malo pritisnete i čisto radi prvo podne da se malo to navuče i to je to otprilike. Tanjire kad oštrite, znači ako hoćete, a ne morate, ali ako hoćete da ih naoštrite da bi bolje malo sekli normalno, samo se ovako nastroni brusilice. Svaki tanjir se okreće za sebe i znači kako pristanete brusilice, ona će se okretati i oštriti. S jedne strane, isto tako sa druge strane i to je to. Znači morate naravno da pazite ruke i to je to. Sad idemo na prezentaciju da vidimo kako ona u stvari radi. Znači nema nikakve mudrosti, freza se jednostavno spusti se na dole i vuče se, evo. To je sva mudrost. Sad, šta je važno u cijeloj priči? Znači kad se, evo odimo malo korak, vidite kako će to da izgleda. Pa se malo vrati. Znači korov koji ona počupa. Moramo da slonimo, tako. To je stvari to. Znači nikakav mudrost. Možete tanjiri isto da okrenete, pa da malo još usitnete ako hoćete, a ne morate. Ovo što je ostalo korova, to se naravno baci na stranu, ali je jako važno u celoj priči. Ona je namenjena znači za ovu, kako se zove, u površinsku obradu međuredno, znači pored biljaka. Evo vidite kako, znači nikakav mudar. A kojom brzinom ide? Znači kako, bukvalno, kako koračite, tom brzinom ste jednostavno. Znači samo dubinu obrade, znači kad hoćete dublje, samo prvo spustite malo dole da bi prednje ralice ušlo unutra više i onda vratite. To je sve. Evo kojom to brzinom ide. Također možete koristiti da pripremite zemlju za setvu. Možete da vratite malo, a i ne morate, znači samo se vuče, znači nikakva mudrost, ide sasvim lagano, kaže malo dete može da je vuče i to bi prilike bilo to. Sada nešto sasvim novo, znači jedan dodatak koji je u stvari ručnu tanjir frezu pretvara u, da kažem, u običnu frezu sa valjkom. Znači šta se radi, potpuno isto, prednji deo freze ostaje isti, skidamo tanjire, to se ovako izvuče, koristimo ovo, tako da u stvari imate dve alatke u jedno. A zašto je to nekad potrebno? Ako je zemlja vlažna, dešava se da se lepi za tanjire i jednostavno ne može da se radi. Napravi se bukvalno se napravi kompletan valjak i jednostavno tanjiri nemaju funkciju. Kad se stavi ovaj valjak, možete da radite obradu i po vlažnom zemljištu. Znači, dešava se i pritisnuti ste vremenom, ne možete da čekate da se zemlja prosuši, morate da skinete korov, jednostavno skinete tanjire, stavite valjak i završili ste postupak. Znači kako, samo se ovo stavi, vratimo nazad za ovaj osigurač i idemo na demonstraciju. Evo da pokažemo kako sad radi freza, znači potpuno ista freza, samo sa drugim dodatkom, sad imamo ovaj valjak, evo, znači potpuno isto se vuče, samo ostaje malo druga šara, ista dubina, sve je isto, samo što, znači ako je vlažna zemlja, onda koristite ovo, a i za pripremu. Kada hoćete da usitite više zemlje, pogledajte što ona radi, okrenete na opačku, što radi, ona ga baš ga izdrobi. Znači ovo je savršeno kad treba da se pripremi zemlja za setvu nekog gde je seme jako sitno, tipa salata, šta znam, čagarepa i tako. Znači gde zemlja stvarno treba da bude sitna. Evo sad ovdje kod mene baš suvo,
ali opet ga drobi mnogo bolje nego tanjir. Ali najvažnije u cijeloj priči je da to može da se radi i kada je zemlja vlažna. Znači to je sa tanjirima nemoguće. Znači potpuno isto. Ona ide jako brzo, znači to sve možete, znači potpuno isto kao sa tanjirima, samo što je ovo za, na primjer, za jedno, ono je za drugo. I to je to. Znači kad hoćemo da usisimo još više, tamo ovamo, ono baš da drobi. Znači nikakva mudrost, to je to. Znači ovaj dodatak je dostupan, za sve modele. I za malu 120 i za veliku 420 mm. Tako da imate kombinaciju da u jednom alatu imate u stvari dva.